Ой, көнінде пағадуғы шілмелі Майзенберги галашыреш шегібінде тватымыш жылда ергеленне шанс компания үзен дырана хүделемелі имжам ғыларай. Бізен ұлсыне Шербию районынже Михайловка елешевігінде шедіндеріне терлі культура анынже сынама бұлайды. Онда шумгорықта немлі хурт көпшанғыда жүк. Шак шырлаптыгінже шанс компания кукурузпай хвел жаврынышлартына. Терлі имжам үзендірана Эмелбек кирлі, тет фирма ердюжи. Ял хужалық культурине візем чиржерден тада хурткып шангыран, шумгурыкран хүделеші. Егібінде вынжечімі шулданба организации Марибе Чуваш Республики Зенжи ял хужалық организации зембе таджи шығыны тұтса ішлет. Шак вағытра бірін компания бе, шырвыдыр ял хужалық предприятия гытла ішлеме шуттытны. Юлашки жылзенже предприятиенже тузаглараган продукции хайне лайық качество енжен кадартма булдарчы. Иртне жол компания Липецк облажинже Шанс Enterprise завод ушна. Вол Европри тадара шере хими имжами тузаглараган хальхи еши пызык предприятий зенжен пири. Шулдалыкне онда төнже шайынжи стандартсенбе келішсе дыраган алла миллион литр продукции тузагларашы. Предприятие республикари ял хужалық тыдымынже ишлегензем темеже худ экскурсире болна. Зам палашрыш завод ишления технологий бе. Тинже жайынже дузабыраган предприятин продукции. Шанс компания ретара жаганзем имжамба республикари керек хыш хужалыға тивиштерме керлі булзан синюганаш памахадер. Чувашкенглармбали Алена Артемкина, Вадим Владимиров.